Solok na inian ba maluk sirahutu, iha nebe deit. Hamuduk fale hohau, amu venanço da Costa Pereira, iha programa Lia Maxoin ho Jesuita Sira. Iha momento da nei, ita cara camotuk, contempla, medita, no lori baito na oração, leitura sagrada Sira, nebe magitarona hamotuk, iha domingo, missa dominical, quinto domingo do tempo comum, iha dia 9 de fevereiro de 2020. E o ponto importante tolo, neve leitura sagrada tolo domingo da nenia oferece uma ita incluiu ninia salmo responsorial. Primeiro ponto, polia quando vai catar que remoris e te buca sempre a tu partilha ba malo. Catar que remoris buca a tu fahe ba malo. Catar iha dimensão ida catar hanesan ema nem maroma convida iha moris ita emania hatama amba dinâmica ida na bemak sempre buka atu fahe ba malo. Tama nem maroma klasik fahe maita ni dia kunik manek toma. Concretização si maroma fahe ni dia maita haruka ni uan mai moris hanesan ema soita. Ita bela hari primeira leitura, vamos ita bela hari salmo responsorial. E a segunda leitura, baseada na fadma primeira leitura no salmo responsorial, ita rei henaba ponto importante bita cara contempla hamuto makirane. O ensaio hamoris além de ita fahe ba malo, ita fahe riqueza ba malo, ita fahe matenek ba malo, e hamoris da buka helare bebek ato completa malo. E a dimensão moris família nian. E a dimensão moris nessa ihe cantor, que é edifício sira, que moris nessa povo, moris nessa nação, no pátria, moris nessa fé online. É uma buca ato completa malo. Ida nebe mag iha komplet ida nebe mag ladun iha. Ida nebe mag barak liu fofila fari ituam ba ida nebe mag ladun iha bara. Ita hare batuane hadait ba malo. Primeiro, ida be fahe, segundo, ida be completa nia. Terceiro ponto, mamos ita re evangelho. Jesus Cristo convida ita a tu banate tuir ni ain fating. A tu ita hototo sai masing rainian no na roman mundo nian. Mensagem da furak tebes be ita re evangelho domingo dia 9 de fevereiro de 2020. Forma em fila falumaita, wanhira Papa João Paulo II, na bema Santo Tiona, visita Tenarai do Timor-Leste. Santo Padre João Paulo II, e momento no ba, colia ba Timor-Ansira, e te celebra Tiona Tinan Tolunulu Resin Liuba. Cada Timor-Ansira buca tu Moris, além de Moris ne faheba malo heladet, completa malo heladet, ato sai na Roma mundo nian no masing barainya. Haune masing kataksa ato salga. Na Roma ato kataksa ato foroman, ato fok solok. Kat itania boris makidane. Hau sai masing rainian no na Roma mundo nian. Ita husu grasa tolune. Kat iha moris loron anasan ema timuruan buka ato fahe heladet dia sira da usimus na Roma buka ato completa heladet buat serebe makau ia e buka ato sai heladet Roma mundo nian no masing rainian. Hau desejo vai mi hoto domingo kumana kida, domingo Roman ida, domingo masing nian ida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.